prasaro oroy poroy engai tongfuro thumsa klaina bagi khorang rekha bubagra 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 de prasarok oroy poroy engai tongfuro de prasarok oroy poroy engai tongfuro chungno sochana bagai khorang rekha bubagra 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 didinita ta ta didinita didinita ta ta didinita didinita ta ta didinita didinita ta ta didinita Angkeboni Kiria Bubagra Pipramatha हमेशा आवाज उठाएगा कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा अपना अधिकार के बारे बात करेगा क्या रंग क्या पोस्ट क्या पोजीशन जब तक अपना गरीब पिपरासा को अधिकार नहीं मिलता बात करेगा इन सब मंत्री एमएलए को नरेंद्र मोदी मुंग पिपरासा नो सिया को तंखे तो बुमस्लाय कुनो लाभ करे दिना आं पूर्णचंद्र बुमस्लाय नाम एफिडेविट खायो किंतु आनि कैरेक्टर आनि तमु जदि चेंज खाइमे या डेभलप खाइमे हेंके तो बुमस्लाय कुनो लाभ करे आर बुबाग्रा नेतृत्व उंगलिया माने चिनिति प्रासार वानसुना सिरि कुनो नेता ते चिनिति प्रासानो सलुशन खाइ रय मांगला चिनिति प्रासा एकर्ड बहायनो जों जदि थांसा तंखायखे अमो स्टेप बाय स्टेप चिनिति प्रासानि प्रब्लेम उंगै तंमानि सलुशन नाय क्वेश्चन तो ब्ले नांगमानि को सोमों ब्ले गाहाम हास्तिनि जत लुकुरनि खावो नमाय जों इतिहास रगै नायखांखे चिन लाइबुमा रगै नायखांखे ताबुनि चिन बुबाग्रा हाय दफानो फियावनानि चातियौनायनि अजामारनि बिसिङाव बहाय क्वालिटी लीडर जों नुयाखौ फियाबा जों थांसा तंखांखेसि जत सिनेमा थाइरौ मानाय आगिबो जों इतिहास नौखा टिउजेस नि मुङै त्रिपुरा उपजाति युवा समिति टिउजेस आफ्रो गोबां चिनि लिडार असमार सामसुरन त्रिपुरा हन्दी हरिनाथ देवबर्मा हन्दी नगेन्द्र जमातिया तेबो गोबां नेता बरनि आमलबो जुबग्र सिक्लार जत थानसा ngै जबा खायखा आफ्रोबो एडिसि गठन हते देबना रक्त देव हनै चिनि उ सानमोंनो केबिंनानि बागै गोबांमा चिनि मोखां सलियार बादा खायखा चिनि मोखां कसलनि बिथिङावबो गोबांमा नेता रक साखा जे एडिसि 6 शिड्यूल बा आसामनि सिमिसि सुइजाक संविधान बाहायके सामसुरन त्रिपुरा नगेन्द्र जमातिया नैनि हरिनाथ देवबर्मा संबा संविधान बुसियावै 6 शिड्यूल नै सालाय दं निचिनि मोखां कसलबो आफ्रोजरा हो फियाबा जों थानसांमानि बागै टिउजेसनि नेतृत्वे थानसांमानि बागै आफ्रोबो स्टेट जेसु बादा प्रतिबाद दंफानो सेंट्रल गवर्नमेंट इंदिरा गांधी ओ चिनि टिउजेसनि नेतारनि कगनो खनावै त्रिपुरा सारनि हालचाल नौवै आफ्रोबो एडिसि रखा थिक बाहायके चिनि बिकेरांखल सिलाय टिवि आंदोलन खायबै आफ्रोबो एसटी सीट बारेखा हिंके त्रिपुराव हायनो हाय तेवैसे दांगा नांफिनाय हाय हनै गोबांमा साजायाखे प्रतिबाद खायखा फियाबा राजीव गांधी आफ्रोबो स्टेट न ओवरऑल खायबै त्रिपुरासानि अधिकार न रवै रखा इंगे ताबावबो चिनि बुबाग्रानि नेतृत्वे जों नुखा 2019 आफ्रोबो चिनि बुबाग्रा न हवो जे बर' शरणार्थी रनो त्रिपुराव अर तंरसिनाय
borok masaya manung ya ration bondo khaijak 1 मास ni lai borok ration bondo khairokha je Mizoram phirok thangphisthung hai hnoi rajya sarkar ni hoite borok no totally mane charoya nongya khe yakai rosina hi ingkha chini bubagra thangkha naising para thangkha ni kwbangma sornati kemo thangkha boni pore jeng aro madok bari o joton nokha bubagra netritwe madok bari o je pro rally khaipro chini bubagra kogrokha je buru rok riang rok chini oti prahao ma tongnai agi chini oroni si borok dongbo tui thejagui thangai ma phaimani chini hawo jeng tongroni nangnai ar ma tongnai ang tongnani bagui chesta khainai apro chini bubagra no kwangma sabaikha je Maharaja na MP na MLA na MDC Tripura botangbo position no tongnai montri tong bajubandiya nini boni sikang jidin boni ulo jidin chudiri song tong kwbangma MP wngkha montri wngkha borok si narungmalia 23 bosor bage Maharaja le borok no narungna hi sarakha omo Tripura no femlok mani si phunok mani si hni kwbangma prochar wngkha phiaba chung nokha Maharaja ni netritwe agreement ngui paikha je Amit Shah ni Home Ministry ono agreement ngkha buru settlement of solve khainai ni bagui ngkha agreement ngmani pore 1 bosor 1.5 bosor samung choliya aprobo saitong khoje Maharaja je aro diliwa agreement khaimani omo kola patasi kagos mungsaya samung nangya Maharaja je sathung buru ron te narmaya agini hai nai aprobo sakha ngetabo implement kha jeng ADC power phaimani pore thung jaga o no 13 ta location no buru ro no nok thai ro resettlement rogui nok tang ro kha electricity connection khai ro kha nini tamosne lama ro byabostha khai ro kha tuini byabostha khai ro kha omo thung no bubagra chatyo mani bagui no omo possible no montri phang thung jepa neta kotor thung bubagra haike sakao thangui sawi buchiroi chini Tripura ni solution no khaimanai nogjaya last thanai tini March mase 5 tarikh tarpos kang 5 tarikh hingke no Tripura accord mani 1 bosor kama nge 1 bosor kama baisi chini Tripura roni bisingo kwbangma tabu chei tongkha Tripura accord ni mung bai phem logo mo khai are maibor kha hingke saro 4 mas somai nang boni fosol jani bang nini jekono moi khaibo moi ni jotoni ni time tong phato kaikhe koi mas nangnai 3.5 mas 4 mas nangnai bai kene nang rabar kaikhe angke 7 bosor nangnai nung to jora no to manai sine ble nge jora soya khosani si omo nglia phu omo chalia phu omo dala si Tripura no khundok mani oma ke kwbangma femlok tong kha haisi ang lukuro no koi sanani musubu jeng jodi thansa tong kha hingke tujes ni netritwe ADC mamani hai TMB ni netritwe seat bari mani hai bubagra netritwe buru settlement thangmani hai chini Tripura accord bhaine jeng jodi thansa tongkha hingke omo step by step chini Tripura ni problem ngui tongmani solution ngnai ar bubagra netritwe nglia mane chini Tripura ro wansukna siri kuno neta te chini Tripura no solution khai roi mangla omo hingke jeng clear ke busilai na puilao ang sani musubu jeng ADC o bubagra netritwe phaya khosaka boni mari bu kisa nai nai be jengle 5 bosor khosi mane tagni tenol paike tabo running 4 bosor cholai tongo phia baseng sini ADC no agini ADC ni sai onek kusubo tisa rangkri boto joto ni siu agi chalok thane robu rangkri tabo airline chingmani poribu tabok sujara sini ro line department ni koekta project rang phaimani sara budget ro increase nya kho asa khaibu buskani tabo 2025-26 ni budget dogo teksa ngnai hinde phiaba busungnai omo samaya kho jeng limited fund ni bisingo phano chini ADC no jeng agini sai onek samung khaikha oni bisi tong chini tamasnai 10 ta subjonal jeng office
ketal tangka baksa pajak baksa pajaya bahai kene cini IS office behai ni kai ni jaga ketal tangka nini tabo latest je ketal je project kotor maman edisi ni wo tabo astro tabo komlo kai chen ka bajolong ka nini ta auditorium kotor ma nai nini titho mungo pilgrimage rone raima saima guest house nai smoke house prai mane 50 location no nai amo project je sung submit khai mani bo goti sin samani hai time nang sung 2021 phai khai ge poni pore project rote tabo tulu central government ni project phai dong tani ke agi project kuno submit khai jak skre NEC engtheng donor engtheng central ministry engtheng agi ni kuno project roja skring ge sung phai pro le hothat ke biang ni phai gra sineba sung baire ni borok na hoi consultant no na hoi akon project ro mani tabo tulu phai dong nge o limited fund ni bisio fund sung tipraham scheme by auto rokha 600 jona omoto parani bororo 600 family to thangra omo je klaise je boni nawo agi masio 5000 sane income kore bororo tini 25000 30000 borok auto thok daya we nung thok dawi chalo khain ke to thok ni cross masio 12-13000 to thane EMI thane EMI be kam se kam 8000 9000 thane nge boni ora te bisu tongro sinai ba nge ta electric auto EV je auto ro mani omoni bisinte 600 family le at least masamusungke phai mane phum khai saw je sarni ro omoro mane ani family ole onek benefit ha beisi bahai ing samaya ani family le onek benefit ha maseo kom se kom 25000 30000 rang income khai agi ani zero tong mani jung omai ke 75000 per beneficiary subsidy buro low cost by borono loan romaka আর যত নিচে কত কক হিংকে নং ব্যাংক তাবো লোন না হিংকে গ্রান্টর নাং গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ ni খরচা গ্রান্টর নাংবো হাই হিংকে নং লোন চিমাया ব্যাংক নন লোন সিরया হিংকে অর জায়গা जों सालायो महाराजा सालायो ग्रामीण बैंक ni চেয়ারম্যান জিএম বাই কক सालायो যে আনিতি প্রাসান নং উইদাউট গ্রান্টর নং লোন রটি গসেখা হিংকে নং ইজিলি parani hasuni event bank account kri porjonto ratorat bank account khuloroi borono auto loan rokha ge motrokno जों tamasnai development ngya hingke teitumano honai ba जों sport one activity khai tong chini jubok rok football ni bising tebe career chna manai ja mo chini process choli tong khereng baro nai di hospital tamo kaham hospital tangoi tong jodi chini ti prasaro ani yang kila ni thung chamono ni thung khereng bar agi khukhanaya tabo ru prewei phai जों प्रति मासे minimum 30 jona operation khai gallbladder stone thung nini tamasnai tumor thung normal operation jeta chini kami am chairo ni lokuro 25000 30000 খরচ খাই operation খাইjak maya tumor ni bagi tini oroniho जों 4 বছর continuously মাসে ওয়াইছা বরনো অপারেশন খাইতো আং তিনি নিরনি মেডিয়া ni bisingtibu je nai tongnai rungno sari musu nironi bisingo jodi tabok phano omhai pathor ni operation khaijak maya tumor ni operation khaijak maya hi tongkhainke chini khereng baro phaidi जों प्रति मासे o borono baire ni mumbai ni doctor na ho chennai ni doctor na ho delhi ni doctor na ho amake rotation mafi borono जों charge hobai free of cost cox phanaya aro amake treatment khaito ge जों omono development hoya ke tomano development honai ba borok ni social benefit bu mai tong ge jotoni sai matter koto जों chini editing khetro chini culture chini tradition chini muno rokha khai जों 13 ta community ni customary law agi pending tongmani কোনো সরকার চিনি মানে ট্রেডিশনাল কাস্টম বনো দাম সিরয়া খস খাকায়া जों কাস্টমার ল বিল পাস খাইর হকা সমাজপতি রনো বসং সম্মান রনি फोरोंगा যে जों साक
chini borong no chung sonman ro la yang ke buite buro ya hachi age CPM ni jamana ho chung no bu chaudhary ro no member ni unklog ru phri mane village committee ni member boni unklog ru phri chung maharaja ni netritwe phai shaka na chaudhary ro panchayat ro समाजपति रो कोनो नेता नि उक्लाव तार फ्रेदि जों सन्मान सिरनि नाम नै बरनो अनारियाम रगै सन्मान रगै ताकसिनि तिब्रासाय अकदौ बरनो तामस अनारियाम तैबो गोबां रवनि र अमाहाय र कक साजा दं नगे जों आसा खायो जोंनि बुबाग्रा नेतृत्वे डेभलपमेन्ट सामुं जे चलेवनि बबताबो बसकांगो के तैबो अंगै थांनाय ताबो लिमिटेड फान्ड आं एग्जाम्पल सावनो बै जत सावो जे एडिसि डेभलपमेन्ट इंया गसिबो इंया जोंबो सावो पपुलेशन रेशियो नायखांके एडिसि बिसिङाव 35% बर दं एरिया जियोग्राफिकल एरिया हंके 68% इंगे जोंनि एरियायाव रां सोबाय जावो मात्र 10% निनि एससी रोनी बांगे मात्र 2% of sebai jana lamsa Muslim रोनी बांगे 1% sakaya ama ke rang sebai jau angge tabuk sini edisi orang lo hamani to 2% sakaya 1.8% state ni budget jodi 28000 kuting hanke जोंनो जदि population ratio अनुजाई रोना hanke कम से कम 10000 कुटी जों मावनि ना एडिसी budget आजके सि एडिसी आमसायो जों डेभलपमेन्ट खाइमाना एडिसी आमसायो तै करें के एडिसी नो टारगेट खायो एडिसी तैरोया महाराजा नेतृत्व तिप्रा मथा सरकार फाइमेनि परेबो जिन पहाड़ तै करे आं जत लुकरनो सानि मसुबो तै करे जतनो जरि खावरे बाता कारण तै इनका फंडामेंटल राइट्स खब जागो स्टेट नि लिस्ट दं स्टेट बनो इमप्लिमेंट माखायनाय सिनि एडिसी ओ डब्ल्यूएस नि कोनो फांक्शन करे कोनो रां बर हजाया ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन नि बागै जिनि थानि कोनो रां करे तारपरेबो जों ओएसपी खायरबो म्युनिसिपल खायरबो जागा जागा ड्रिंकिंग वाटर जों प्रोवाइड खाय दं ताकलायबो जों प्रोवाइड खायफिना इंगे जों रां करे डिपार्टमेंट करे हिनि जिनि तिप्रासनाव तै खायाखै तो जों दंमाया जे पसिबिलिटी दंसा जे रां क्लकसा जों खायबिनो दंबो इभेन खायनाय पीडब्ल्यूडीओ जों लामसाम 5 करोड़ मावो कायसे बिसिबो जदि 5 किलोमीटर लामा सना जानाय दंखा के 587 एडिसी प्लेस नि बोसोर फायखानाय दे प्राय 3000 किलोमीटर लामसाम त्रिपुरा सिने एडिसी बिसिङाव लामा सना जानाय दं एडिसी प्लेस कायसेआव अरने खाय हांगे कायसे पारानिते कायसे खाय हांगे मिनिमाम 5 किलोमीटर लामा नांगो के 3000 किलोमीटर नो फॉर्मेशन खायनायनि कंस्ट्रक्शन खायनायनि मेंटेनेंस खायनायनि बागै ओनली 5 करोड़ मावो जों पीडब्ल्यूडी रा ताकलायनिबो 7 करोड़ मावो इंगे आं लुकुरावनो सानायनि मुसु आसो रां कम बाय जों आसो लामा गोबां मा आसो बिसि गोबां मा आगिनि सिमि जुग 75 बছর खायजे फाइमिन हठात के 4 बছর बायके जादू मंत्र तंत्र मा हायके जत लामा काहाके बायके खायर मानसिनिबा अमन तो पसिबल या तारपरेबो चिनि जे तमायनो जों मेन बेसिक नीड ओ जागा जों खाय दं बो माहायके कक साखा बन त आं नुया को पर्सनली नायनाय गया को हायफोनो गोबां मा लुकुरनि बोखाव माहाय सन्देह दंखना जे जोंनि बुबाग्रा तिप्रा मथा ग्रेटर तिप्रालेण्ड दाबि याकाय राव होनै गोबां मा एलिगेशन दं खायमानि फेसबुक ससियेल मीडिया यूट्यूब माहाय राव नुखा जोंनि ब्रम गोनां एमएलए तमा साखाबोथ आं बनि लाइव थांया बतमा साखाबो बनि बेपार किन्तु जोंनि बुबाग्रा ग्रेटर तिप्रालेण्ड डिमान्ड याकाया फार्स्ट एकॉर्ड नि बागै कक सालायफ्रावबो बसावो आं 2-3 बार महाराजा तिप्रासा एकॉर्ड नि डायलॉग खायलायमानिबो आं 2-3 बार दुलजाखा दिल्लीआव वायनि दंबो अर आगरतला अमित शाह जोंनि होम मिनिस्टार देशनि बफायफोरबो आं दं जे जागाव ड्राफ्ट सबमिट खायो महाराजा जोंनो फुनुखा आरो जागा आर्टिकल 2 and 3 हायनै सुइजा दं जे आसो गोबां मा डिमान्डनि बिसिङाव लैंड राइट्स दंबो
nini fan ni direct funding ni provision tongo chini assembly seat pare rogoni tongo omahike tiprasani je mane nangmani bono thung sajani bisio article 2 and 3 bogtong nge article 2 and 3 tama separate state Greater Tipraland hi saya phana mane সংবিধান ni mutabik to Greater Tipraland roi bu boto article 2 and 3 ni provision ni mutabik ni marana ge jeto article 2 and 3 aro ni o demand tongo bumung hoito alkalnai jepa bumung thung chini na hamung tama kache megaloyo gotna agi Indira Gandhi ni amolo jeng khana man itihas ni ko Indira Gandhi ni thani mane khasi thung garo thung boroni netaro thangwi saike pusung asam bai tongni musulia boroni basa bai raijo bumung phare sawani naiha even chalha sampro Indira Gandhi boroni kok bai chajalia phu neroni omahai kok gitu ble chaya joda bumung ma phanai haini chapro khasi netaro garo netaro sakapu madam bumung bai chini kuno matlab ya nang Gandhi land pharo jodi jeng asam bai se kalni na de chini maharaja bo mahai bo tongo bumung bai matlab ya jeng article 2 and 3 ni mutabik jengno alada raijo snawi rodi nge oro jaga kuno confusion ungni kore oro tama bumung pharja kha boyable tabo additional TTC panokha bobai jeng develop ungya haichi maha TTC pharo de bumung কিন্তু ববাই তো চিনি পাওয়ার এন্ড ফাংশন চিনি রাইটস করে হিংকে তো বুমুং বাজে ফাস লাই রমাও ত্রিপুরানো ত্রিপুরায়া খাই রমাও তাবক যদি অ্যাসেম্বলি ও ঠিক থাকে না হাইকে কিন্তু ত্রিপুরানো ত্রিপুরায়া যে ফাবানো রদি হাইপনে যদি বনি ও তামুং তৈমুং যদি সামুং খাই মানে তাবক হাই পুইলাও आं सानि मुसुबो जों एडिसिओ बुबाग्रान नेतृत्वे फाया खसका बनी मारे किसा नाय नाय बे जोंले 5 बছর खुशी माने तारनि टेनर पाइके ताबो रानि 4 बছর चले तंगो फिया बासं सिनि एडिसिनो आगिनि एडिसिनि साइ अनेक कुसुबो तिसा रांकरि बतो जतनि सिउ आगि चालक थानाय रबो रांकरि ताबो एलाइन सिंमानि परिबो ताबो सुजरा सिनियर लाइन डिपार्टमेंट नि कয়েকটা প্রজেক্ট রাং ফাইমেনি সারা বাজেট ও ইনক্রিজিং ইয়াখো आसा खाइबो बसकानि ताबो 2025-26 नि बाजेट दबो टेक्सा ओंनाय हिने फियाबा बोसोंनाय अमो सामायाखो जों लिमिटेड फान्ड नि बिसिङाव फानो जोंनि एडिसिनो जों आगिनि साइ अनेक सामुं खायखा अनि बिसिं दं जोंनि तामबसनाय 10टा साब जुनार जों अफिस कताल तांखा बाक्सा पाइजा बाक्सा पाइजाया बहायखेनो जोंनि आईएस अफिस बहायनो गायनि जागा कताल तांखा निनि ताबो लेटेस्ट जे कताल जे प्रोजेक्ट कटर मामन एडिसिनि वो ताबो एस्ट्रोटाबो खमलो काइचनखा बायजलंखा निनि ता ऑडिटोरियम कटमा नाय निनि तीर्थमुगो pilgrimage rone raima saima guest house ungnai smoke house प्राय माने 50 लोकेशन ungnai अमो प्रोजेक्ट जे जों सबमिट खाइमानि बबति सिं सामनि हाय टाइम नांग जों 2021 फाइखांगे पनि परे प्रोजेक्ट रोते ताबो तलु सेंट्रल गवर्नमेंट नि प्रोजेक्ट फाइ दं तानि के आगि प्रोजेक्ट कुनो सबमिट खाइजस करे एनईसी इंथों डोनार इंथों सेंट्रल मिनिस्ट्री इंथों आगे नि कुनो प्रोजेक्ट रोजा सिकरेंगे जों फाइफोरले हठात के बियानि फाइग्रासिनेबा जों बायरेनि बराव नाहै कनसालटेन्ट दं नाहै आकय प्रोजेक्ट रमानि ताबो तलु फाइ दं नगे ओ लिमिटेड फान्ड नि बिसिङाव फानो जों तिप्राहाम स्किम बाय अटो रखा 600 जना अमतो पारानि बराव 600 फैमिली तो थांग्रा अमो जे कलाइसे जे बनि नव आगे मासेओ 5000 सने इनकाम करे बरो तिनि 25000 30000 बरो अटो थगदायावै नों थगदावै चालक खाइके तो थगनि खरच मासेओ 12-13,000 तो थांनाय ईएमआई थांनाय ईएमआई बे कम से कम 8000-9000 थांनाय ने बने आरो ते बसो तंरो सिनायबा
hingke ta electric auto EV je auto ro mani amoni bisingte 600 family le at least masa musungke phai mane phun khai sawo je sarni ro amoro mane ani family ole onek benefit ha beisi bahai samaya ani family le onek benefit ha mase kom se kom 25000 30000 rang income khai idea ani zero tong mani जों अमायके 75000 per beneficiary subsidy boro low cost by borono loan romaka ar jotoni se kotor ko hingke nang bank o tabo loan na hingke grantor nang government employees ni khoroksa grantor nang ha hingke nang loan chimaya bank no loan siroya hingke oro jaga जों salaiwe maharaja salaiwe gramin bank ni chairman GM by kok salaiwe je aneti prasano nang without grantor nang loan roti gosekha nge nang easily parani hasuni even bank account kri pojonto ratorat bank account khuloroi borono auto loan rokha nge motrokno जों tamasnai development ngya hingke teitumano honaiba जों sport onek activity khaitong chini jubok rok football ni bising tebe career chna manai ja mosini process solitong hereng baro naidi hospital tabo kaham hospital tangoi tong jodi chini ti prasaro ani yang kila neng thung chamono neng thung hereng bar agi khukhanaya tabo ruprewei phai जों proti mase minimum 30 jona operation khai gallbladder stone neng thung nini tamasnai tumor neng thung normal operation jeta sini kami am chaironi lokuro 25000 30000 খরচ খাই অপারেশন খাইজাক মায়া টিউমার ni bagwe tini oroni जों 4 বছর কন্টিনিউয়াসলি মাসে waisa borono operation খাইতো ang tini nironi media ni bising tibu je nai tongnai rono sari musu nironi bisingo jodi tabok phano omahai pathor ni operation খাইজাক maya tumor ni operation খাইজাক maya hi tongkhainke chini khereng baro phaidi जों प्रति मासेও बरोनो बाहिर नि मुम्बाई नि डॉक्टर ना हो चेन्नई नि डॉक्टर ना हो दिल्ली नि डॉक्टर ना हो अमाके रोटेशन माफिक बरोनो जों चार्ज होई फ्री ऑफ कॉस्ट कॉक्स फनाया अरो अमाके ट्रीटमेंट खाइतो बे जों अमनो डेवलपमेंट होया के तमनो डेवलपमेंट होनायबा बरो रोनि सोशल बेनिफिट बमाइ दं नगे जतनि साइ मैटर कतो जों चिनि एडिचिं क्षेत्र चिनि कल्चर चिनि ट्रेडिशन चिनि मुनो रखा खायो जों 13टा कम्युनिटी नि कास्टमारी ल आगे पेंडिंग तंगमानि कोनो सरकार चिनि माने ट्रेडिशनल कास्टम बनो दाम सिरया खिस खाकाया जों कास्टमारी ल बिल पास खाइरो होता समाजपति रनो जों सन्मान रनि फोरोंगा जे जों साक चिनि बरनो जों सन्मान रलाया के बैते बुरया हाइछि आगे सिपेम नि जामानाव जों नबो चौधरी रनो member ni ungklau rupri mani village committee ni member boni ungklau rupri जों महाराजा नि नेतृत्व फाइ शाखा ना चौधरी रो पंचायत रो समाजपति रो कोनो नेता नि ungklau तार रupri जों सन्मान सिरोनि नाम नै बरनो अनारियाम रोगै सन्मान रोगै ताक्सिनि तिब्रासाय अकदौ बरनो तामस अनारियाम तैबो गोबां रोनि रो अमाहाय रो कक साजा दं नगे जों आशा खायो जोंनि बबाग्रा नेतृत्व डेभलपमेन्ट सामों जे चलेवानि बगताबो बसकांगो हंके तैबो ओंमै थांनाय ताबो लिमिटेड फान्ड आं एग्जांपल सावनो बै जत सावो जे एडिसि डेभलपमेन्ट ओंया गसु ओंया जोंबो साव पपुलेशन रेशियो नायखांके एडिसि बिसिङाव 35% बर दं एरिया जियोग्राफिकल एरिया हंके 68% इंगे चिनि एरिया वो रां सबाय जावो मात्र 10% निनि एससी रोनि बाङै मात्र 2% आव सबाय जाना लामसा मुस्लिम रोनि बाङै 1% सकाया अमाके रां सबाय जाव इंगे ताबुक चिनि एडिसि वो रां रहमानि तो 2% सकाया 1.8% स्टेट नि बजेट जदि 28000 कोटी हांके जोंनो जदि पपुलेशन रेशियो अनुसार रोना हांके कम से कम 10000 कोटी जों मावनि ना एडिसि बाजेट आज के सी एडिसि आमसायो जों डेभलपमेंट खाइमाना एडिसि आमसायो तै करें के एडिसि नो टारगेट खायो एडिसि तैरोया महाराजा नेतृत्व तिप्रामथा
सरकार फाइमानि परेबो जोंनि पाहाराव दै करे आं जत लोकरावनो सानि मोसौबो दै करे जतनो जेरै खावरे बाता कारण दै इनका फान्डामेन्टेल राइट्स खबजाबो स्टेट नि लिस्ट दं स्टेट बनो इमप्लिमेंट माखायने सिनि एडिसी ओ DWS नि कुनो फांसन करे कुनो रां बर हजाया ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन नि बागै जिनि थानि कुनो रां करे तारपरेबो जों OSP खायरावो मिनिटिवेल खायरावो जागा जागा ड्रिंकिंग वाटर जों प्रोवाइड खाय दं ताकलायबो जों प्रोवाइड खायफिने इंगे जों रां करे डिपार्टमेंट करे हिने जिनि टिप्रासनाव दै खायाखै तो जों तंमाया जे पसिबिलिटी दंसा जे रां कलकसा जों खायबिनो दंबो इवेंट खायने PWDO जों लामसाम 5 करोड़ मावो कायसे बिसिबो जदि 5 किलोमीटर लामा सना जानाय दंखा के 587 ADC प्लेस नि बोसोर फायखानाय दे प्राय 30,000 3,000 किलोमीटर लामसाम त्रिपुरा सिने ADC बिसिङाव लामा सना जानाय दं ADC प्लेस कायसेआव अरने खाय हांगे कायसे पारनिते कायसे खाय हांगे मिनिमाम 5 किलोमीटर लामा नांगो के 3,000 किलोमीटर नो फॉर्मेशन खायनायनि कंस्ट्रक्शन खायनायनि मेंटेनेंस खायनायनि बागै ओनली 5 करोड़ मावो जों PWD रा ताकलायनिबो 7 करोड़ मावो इंगे आं लोकरावनो सानायनि मुसु आसो रां कम बाय जों आसो लामा गोबां मा आसो बिसि गोबां मा आगिनि सिमि जुग 75 बছর खायजे फाइमिन हठात के 4 बছর बायके जादू मंत्र तंत्र मा हायके जत लामा काहाके बायके खायर मानसिनिबा अमन तो पॉसिबल या तारपरेबो चिनि जे तंमायनो जों मेन बेसिक नीड ओ जागा जों खाय दं बो माहायके कक साखा बन त आं नुया को पर्सनली नाय दिया को हायफनो गोबां मा लोकरावनि बोखाव माहाय सन्देह दंखना जे जोंनि बुबाग्रा दिप्रामथा ग्रेटार दिप्रालेण्ड दाबि याकाय राव होनै गोबां मा एलिगेशन दं खायमानि फेसबुक ससियेल मीडिया यूट्यूब माहाय राव नोखा जोंनि ब्रमगना एमले तमा साखाबोथ आं बनि लाइव थांया बतमा साखाबो बनि बेपार किन्तु जोंनि बुबाग्रा ग्रेटार दिप्रालेण्ड डिमान्ड याकाया फार्स्ट एकॉर्ड नि बागै कक सालायफ्रावबो बसावो आं 2-3 बार महाराजा दिप्रासा एकॉर्ड नि डायलॉग खायलायमानिबो आं 2-3 बार दुलजाखा दिल्लीआव वाइनि दंबो अर आगरतला अमित शाह जोंनि होम मिनिस्टार देशनि बफायफोरबो आं दं जे जागायाव ड्राफ्ट सबमिट खायो महाराजा जोंनो फुनुखा आरो जागा आर्टिकल 2 and 3 हाय हनै सुइजा दं जे आसो गोबां मा डिमान्ड नि बिसिङाव लैंड राइट्स दंबो दिनै फान्डनि डाइरेक्ट फान्डिंनि प्रोविजन दं जोंनि एसेम्बली सीट बारि रगनि दं माहायके दिप्रासानि जे माने नांमानि बनो थुं साजानि बिसिङाव आर्टिकल 2 and 3 बग दं इंगे आर्टिकल 2 and 3 तामा सेपारेट स्टेट ग्रेटार दिप्रालेण्ड हि साया फनो माने संविधाननि मुताबिक तो ग्रेटार दिप्रालेण्ड रवैबो बत आर्टिकल 2 and 3 नि प्रोविजन नि मुताबिक न मारनाय जे जेहेतु आर्टिकल 2 and 3 आरो निव डिमान्ड दङ बोमों हयतो आलकानाय जेफा बोमों थों जोंनि नाहा मों तामा कायसे मेघालय घटना आगे इंदिरा गांधी नि आमल जों खोनामानि इतिहासनि को इंदिरा गांधी नि थाने माने खासि थों गारो थों बरनि नेताराव थाङै सायखेबो जों आसाम बाय दंनि मसुलिया बरनि भाषा बाय रायजोबो फारै सावनि नायहा इभेन छालहा साफ्रो इंदिरा गांधी बरनि कक बाय जाजालियाफो नरनि अमाहाय कक गितो ब्ले जाया जुदा बुङो मा फाननाय हायनि साफ्रो खासि नेताराव गारो नेताराव साखाफो मैडम बुमुं बायथिनि कुनो मतलब या नों गांधी लैंड फरदि जों आसाम बायसे कालनि नाम देचिनि महाराजा बो माहायबो दं बुमुं बाय मतलब या जों आर्टिकल 2 and 3 नि मुताबिक जोंनो आलादा राज्य सनावैरदि इंगे और जागा कुनो कन्फ्यूजन उनि करे और तमा बुमुं फारजाखा बयाबले तावै एडिशनल टीटीसी पानोखा बबाय जों डेभलप या हायसि माहा टीटीसी फारदि बुमुं
কিন্তু ববাই তো চিনি পাওয়ার এন্ড ফাংশন চিনি রাইটস করে হিंके तो बुंबा जे फसलाय रमावो त्रिपुरानो त्रिपुराया खाय रमावो ताबक जदि असेंबली व ठीक ठाक ना हाय के किंतु त्रिपुरानो त्रिपुराया जे फबानो रदि हायपनो जदि बनि ओ तांमु तैमु जदि सामु खाय माने ताबक हायनो तंके तो बुंस्लाय कुनो लाभ करे दिना पूर्णचंद्र बुंस्लायना म एफिडेविट खायो किंतु आनि कैरेक्टर आनि तंमु जदि चेंज खायमे या डेभलप खायमे हिंके तो बुंस्लाय कुनो लाभ करे गना हाल मुंगे कायसेसि आर्टिकल 2 and 3 नि मुताबिक जोंनो आलादा राज्य सेपारेट स्टेट जोंनो मारनाय बसिसिनि महाराजानि आर बनो उ एकर्डनि सिगाङावबो डिमान्ड पुटआप खायजाक दङ ताबावबो पुटआप खायजाक दङ जोंनि महाराजा बनो जेसफानो याकाय हाजि केन्द्र सरकार बफरनाय रया बोसो दिलेनिया ब आलादा मेटार हाजि दैसिन सामानि हाय टाइमिंग बफर चिनि बाङै बां थाबो दसजन पैसा सिया किंतु अमो डिमांड चलेवैनो थांनाय मुभमेंट चलेवैनो थांनाय